akkanumatti dhiyomatti gadhiifamanii bayan jechuu isaaniitti Rabbiin haa gammachiisu. Sani Rabbiin haa gammachiisu. Sanitti aansee wanni anarra isiniif haasa'u deemu waa'ee biyya keessatti jiraannu kana hurmatu Makkatal Mukarrama. Ulfinna Makkaan tuni qabdu Rabbiin biyya tana biyya ulfaattu biyya kabajaa qabdu godhee uume. Biyyi akka biyya tanaatitti kabajaa qabdu hin jirtu akkuma isin marti keessanuu beektan. Biyya tana biyya Rabbiin ulfeesse tana ulfinna isii tana beekuun nama islaama tahe maraaf barbaachisa. Akkuma san biyya kanatti ulfinna qabdu kana keessa Rabbiin nu jiraachise nuti hoo akkam biyya tana keessatti jirraa ulfinna isii kana beeyneetuma akkasitti kabajne moo akkas hin jirru jechuullee uf laaluu nu barbaachisa. Akkuma san ilaajni wal'aansi waan kanaa hoo maalii jechuullee beekuu nu barbaachisa. Baarakallahu fiikum. Kanaaf jecha wanni har'aa walitti qabamneef haga kana obsaan haa dhaggeeffatan. Haqiiqatti kabajaa biyya tana irraa yoo ka dubbannu taate kabajaan biyya tanaa kabajaa guddaadha. Tokko lama miti waan darsa sa'a tokko keessatti haasameelee dhumuu miti garuu takka takka irraa mataa irraa dubbannee waan ittiin yaadannee ittiin beeynee kabajaa biyya tanaallee beeynee ulfinni isiin qabdullee beeynee biyya tanarraa akka milkooynu biyya irraa milkaayanii ta ilmiidhaanillee irraa milkaayanii ta ilmaanillee irraa milkaayanii ta duniyaanillee irraa milkaayanii ta duniyattillee irraa milkaayanii ta akhirattillee irraa milkaayanii warra milkaa'u Rabbiin haa taasisu. Warra asirraa baduu miti warra irraa milkaa'u Rabbiin haa taasisu. Biyyi tuni biyya kabajamtu eega biyya kabajamtuu taate Rabbiin aayata isaa keessatti maal jedha? Ba'da a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أكن يا ربي من كن بيتي كجرم كن كقبلة إسلام هنداته كن أول من عبادة دافجت جارميتي جدا من كيس قالوا داف سندور علينا من ما إجارة دور الراكاسة علم نمال خدنا رت أرجم الراكاسة من نمني ما إجارة من كيس قالوا ولكن من عبادات جدامي كعبادة ربي كيست درجم تجدامي مني خرفاين جور هنقفني من